Obwahati hahwaho esabiti ibiri abashubuza barukorera harugudo orwaho ima Fort Portal hamwe n'abatura b'ebyaro nk'Icyakira Balowa Kagadi Hospital hamwe n'Icyanya Miryango omu Town Council eya Kagadi mu district eya Kagadi enyendo barukusiba baziteire hengaro ahabwe kinungo ekirukuruga omukabafu ahirwariro erikuru erya Kagadi. Ekinuko eki nikigambwa kuba nkiruga aha mutumbi ogurukugambwa okuba gwabuzire abanyabuzare okugira ngu guzikwe. Abatura aba obwahati nibeterera enduru barukugira ngu omutumbo guguzikwe reru bakire ekinunko ekiteire amagara gabo omukabi. Arongo birisoni mahindura stage itwantu ine kizibu cyo kununkirwa umurambo tikuri murambo gunugonko guro mirambo nyingi eikarane nunka emirambe kafoka mirambo hanuna bakama ite bagitwara tununkirwe mirambo buli kilo hatu ino murambo musajja tayiro pikipiki kienzigi umurambo bakaguleta hanuna na gunugudwa umurambo kafoka murambo tununkirwe tokyali akantu tokyanywa twizi ewendo kutahe eijuire okurugerera abashubuzi na mnonga abarukorera heihi neirwarirere obwahati tibachine ba customer ahabwe kinunke eki titukulya mere ifu hano titukunywa maizi okusibo zimbirenda ekijunde kutwita buita obumuna ba customer nibeganya kujja kutuguraho ifu hano habukuba ekijunde kingi taterera hirwara bisobole kuterera niko ekishoka kintu kisobole kuba kurungi baitu muralima mutatukoleire ebyo abantu bagya kurwara kandi ni muburwa ngeri murabafuna bamazire kurwara. Nikigambwa ngu polisi niyo yaresire omutumbo ogu ahirwariro omukabafu kandi ngu ekagezaho okurangisa baitu abanyabuzare babura. Abatura abantu bagira ngu tibakine businge akuba ekinunko hamwe n'enshuhira tibirikubeikiriza n'okurya. Ntusaba government butuyamba abakwikara mu mochale tibakutuyamba imirambo ekwika nokujunda nenunka nehuwera nokwera nenswera niziruga mu mochale nizija byokulya by'abantu habo murambo habo emirambo ekubere meiraho ebuzirwe bakamubaye kirikia mochale n'emirambo abantu bakuletaga obukere n'obwizira bayisirangaine batemerangaine domestic violence nibabaleta hano tibakubahondera kubayihayo accident tibakurangisa ngono arugire kuno bo bakuleta buleta mochale ni batamu abantu abo nibamaraho buire mochale attendant wenka aliyomu. RDC wa Kagadi Caroline Nashemeza nagira ngu enshongeji abatura bajimugambire kandi yamanyisa abarukujunanizibwa okurebwa ngu omutumbo gugwazikwa omuntu owafire kandi batakumanya harukuruga bamureta bamutaho mochale yitu of the main hospital konka so tubamuzika kandi tutwachimanya as district heads so akunani ndabaho abataka banyemereza kungambera okukiri nazo wakawo nagamba nawe yayeta district DHO hamwe na town clerk kubabuza kureba kutwakubasa kuyamba okurenga omuntu ogu yazikwa. Abebembezi abari mu Joni Isingoma or principal town clerk wa Kagadi Town Council hamwe na mukuru w'irwarireri erya Kagadi District General Hospital Simon Peter Tumusime bashoborora ahanshonga y'obutazikwa kw'emitumbeje. Nyowe nka town clerk kwenda kubagambira kino niwo nyafune simu kuruga mu RDC nangambira abataka ba Kagadi Hospital na Miryango bakwetombo itanka byo mutumbi nungo kyago kikukora era ikingira tubaire tutakakimanyire emitumbi etaine bakama bayo ayirwaro ezikwa abantu bakabasatu omurambo gwe master show you bule murambo tuguzikire mitwara ana currently it's 20 na 10. Government hasn't released the money then ikindi tukaba tubalize nakao netuenda sub county chiefs hali gurugira because we are responsible for bodies that are paid in hospital bataine relative to bury
those are the bodies we're supposed to bury. Then the bodies which come from brought in by police from other places. Nekigambwangu omukabafu obwa hati hali emitumbi erukurenga omuri ebiri kandi yona etandikire no kujunda. Gasha kwa Onesimus Turiahabwe omuri Kagadi ahabwa Tayari West.